Ia, fia e whaelo atu. Leo mau le tātou wanoa. Ia, wā fwoi le tātou reporti. Mai le ti au marketing. Ia, me se leo nanga Digicel ma le Pacific40. Leo mau le tātou so te inga ma le fionga ia Leaupepe Tala'i Junior Lene. Big good evening and talofa lava. Maroro sui fua manuia leo fionga Leaupepe. Ia, whawhiroa e tu lawa lau fionga le sa. Ia, po lau talenga hoi au matangi. O loo tu lai mai le foi le nei afiafi. Ia, whawhiroa e te foi le malu o Samoa. Ia, o leo o mai a foi nganwenga le nei aso. Ia, ma ua ngai atu foi mauta malawa. Ia, wa foi ia. Sauninga whai fo le nei aso. Ia, e mi se foi nei fe au e masani nei matua. Tase le mea le sa. Ele ini a onga le nei aso lono. Inga fe lo foi nei matua. Le sa whenga luena atu whare. Sa lei lava. Le tailoa le i le angai mai i le ofisa i manukau mai o i west ya mātou ngi. Ia, ua whale pisi masan, peona masani ai. Peona masani ai aso, iaso le vai aso. Whao kili ia le sau on maku ka vale nge fiafi. Ia o te loa eru tūlanga lea. A lot of people are working from home. Ia, mai se with the strike and students being at home. Ia, le mai tau watu i lau whaimalanga mai Mount Wellington na nga i mangele whailawa sina whainga tā fo i le traffic i le nea fiafi i la oe whainga malanga. Iyo, whailawa se pisi sa watu e avela wakfine langa talonga netball. So whapea ui le pisi le wala matua i poloka le missing i Sylvia Park, just off my le motorway. Yeah. So it was a good 20-30 minutes just to go from Mangile to Mount Wellington. Well, it's more St. John's, sir. Yeah. St. John's game malay netball. Yeah, tailo ye talusia on al paunio le aso strike. Face disrupt for your plans and I matua. Yeah, or no le strike. Yeah, but I miss when senior students. They're sitting their NCEA exams. So it's really bad timing for them as well. I hope they've got all their work set up to do it from home. Yeah. Missing like making us out laksuanga. So kalau si ye va mo se kalil malo so le sa vali fo ya nai faya o ngai me se foi nei fo ma. Yes, man, yes, lele lava Leaupepe. Yeah, before we get into tatu tele se atu tatu reporti on o se tasi o vaenga tatu porkalame nei fiafi. And I thought it might be nice if afsilia tupelo fionga, yeah, pe atu se malo finengalo. O fetau I foi ma le nei aso I le sa vali nei whaiaonga le nato strike. Jamie Neolo o ngānu Luele Teachers Council, yeah, to try and get some new teachers, I may say Pacifica teachers. O le fesili la le tātou por kalame na tu atu le, I le atunu il nea fiafi le tātou por kalame. Pe na iai so se whaiaonga, like a favorite teacher for you. If you had a favorite teacher, whether it be in primary or high school, or even aonga whiwhiau, aonga sa. If you had a favorite teacher and why that person or those teachers were your favorite teacher. Pena I se whaiaonga sa te lelo na sao ia te oe. O lea lawe o mai te minei o lo o mana tua pea o aonga. Ia mesele sona mai le nā whaiaonga mono o fionga Leaupepe. Ia, masalo le matou whaiaonga palangi sa avea le matou ingilisi I oi I Samoa College. Ia a uno fo mau Samoa. Ia o le ngolo tua o Beverly Palo. So masalo e whaangolongo fo I le whai una o le fo ina involve ia se on tō lua I le Unilakapia Samoa. O le loia. Ai o le whinelea. O lo whaiaonga ingilisi. Ai sa ia fo sa coach mato au awhireki. So she's very big. She's from England, but she's very big on athletics. But it was a very hard teacher when it comes to teaching English. And kake mangkua kai ka whangale wai o ai lunga li 13. Or that's like the scariest subject for a lot of us. I Samoa o le Ingilisi. But whaonga lea, she had ways to really push
and teach us to be confident. Ma kam fai embrace ling this ya. O vai gaming ai o Samoa. O le alo le maths mo kwali le ya. Ai o lo ling this o le feel yanga o kama. So I remember as a very influential person that allowed me to to take English seriously and know that it's probably the core of a lot of things as well. Yeah, le ala wa va ai nga wo aku universities ma wo mai pa New Zealand. Yes, sawa. Le leling i sim kwa fa nga ka nga fa nga o I sikulanga and to be here now and be able to work set up business as well. Yeah, a credit for singalo makua le pushing o mako nga vai kemi le not only just in English but in sports as well. She saw how important it is for both to be fit physically for sports. Yeah, yeah, ma alfa kasila o nga makalong. It wasn't just academic. Malo faftai mo le fasoa le tasi le vaenga taua ia o futau I fo I le nei aso le o mainga fo I le silanga le Teachers Council ia ma le aso le sa vali toi manatu ai manatu ai fo I nei whaia onga sa te lela tau sao ia e lo soifua e maise e mo tātou and now growing up. Thank you for that sharing. Ta amata mai I le tātou tamilu sanga laka pi Leaupepe mai tau atu ia o loo ma nei lava le whanga so longo le live stream le tātou TR marketing on the weekends. How was the last weekends? Na mai lewa yason te nei weekend ia ma le tātou tamilu sanga. O le matua I manai lava le aso for rugby last week. E le matua vevela tele la Paolo e le Isabili tele foi. So and it was really good rugby. Both semi-finals for the cup. Pe ona manu malo I sale mo la talonga ma vai moso. Ya manu malo foi ia malisi la talonga ma le United Brothers. So I think these are the two best teams who are gonna battle out the final for the cup this Saturday. Malisi me mai ko akele ka kungu ko makamaka o ko supporters ale au ia e makamaka ma support la ko au and you know I'm happy it's our first year of doing live stream for in the TR marketing for such a big tournament. And we're getting a lot of people watching, not only from Samoa, New Zealand, Australia. We even saw some people saying hello from, I think it was Norway. Ke minga lenka alo le au pe ya le au sa kawa esa ka alo lo po esa kawa le oi Norway. Le nga say hello much, but we're happy we're doing the production, so hopefully it gets our name out there that we can also do live streams and for events. So big week this week, the final Leva Malisi, who's undefeated, and they hold the shield. So if Sunday Moore wins this, they not only get the shield back, but they also become the champions for Aukilangi Samoa this Saturday. I'm not really sure boy aule ka alo le plate, but if I'm le bowl so but there will be other games as well like third and fourth for the cup. But okako final Zuma le live stream akutia marketing so mo le final le bowl. Olai ta alo pine ula I'm sorry I haven't got the draw. That's but ole pine ula mai salani. Lai le si the final bowl ole o mai I le tato bowl. I'm not really sure who those teams are, but I'm sure if ole kako pecha lau kilang Samoa. Yes. I think o ngai ngar kako le kako draw, but ole kapa ia it's between Malisi and Vaimoso. Oh, sorry, Malisi and Samoa. Samoa. Ole vavai atu I le tato draw mo le finals cup final o Marisol Boys Malisi misale mole na isau no ai o le plate final o Vaiala
ia ma le nations o le bowl ia o le kameki o le pine ula ia ma le ulu ngā tuai ia 3rd and 4th o Vaimoso United Brothers ia 7th and 8th no fali masi umu ia ma le 11th and 12th Apia Maroons ia ma kameki o lupe ma ngiangi ia o le tātou droa nao te loe toi moa sisi au ili o le tātou droa I le toa sports, but o le ale temi kick off le tātou coverage a le TR marketing whamon mole Leaupepe. O le tāle sfurulua, tātou tālonga mua, so Nice. mwhainga ko wai full page TR marketing, ia mwhainto matamatai I tātou tālonga mua le sfurulua, so le tālonga na le pou, ia aportasi, ia o le plate, tāle tolu, ia whailole tālonga o le cup, ia o le sivanga tāua foi. All our services will be available at Saturday I o Mercako tent. Maurkako vai Leaupepe. Yeah, if you whakarangoa ia ko oka Bluebird, you can do it on Saturday. Nice. I ngā lela i te tia, ia, maua fuer kako vai yesi o le kako vai kasalapa. Yeah, ma le kako vai tamalingi. So all three will be available ma kako tent on Saturday. Mo la ko leo mo se avangoa o mai a Monday to Friday I lo ofisa. Yeah, you can come Saturday and visit us at our Rary Park if I go so vai. Mangaia. Sa mona whafonga. Ia, a whai ngata ia lau su atu, pia polo whiu atu I o le ofisa. Ia mangele skonga ia e mau uma ia o le finals o le lakapi o le Aukilangi Samoa. Mau ai ma le TR marketing, ia ke la koe mai lau vai, le vai sasalapa, le vai esi, le vai tamalingi. I mwhelo ai I foi ma le fionga ia Leaupepe ma le to whai a tia, mai se le tātou TR marketing team. How's the week been? What's an update in terms of le whaanga solonga? Mai se tātou ngalwenga I le tātou paanga lea, ia ma le Bluebird, lamba I Samoa, Leaupepe. Ia, whaisito tele nei a inga. O lo whanga solo lavo lato ngalwenga. O lo atu patata noi a te tia. We have some watu whailato quote. And because they don't want to do finance, yeah, lauava koe whailako weekly payments. Okay. So, or monthly payments, yeah, malato tutunga. Se umaleanga kongi lako ngalwenga. Yeah, kwa makalo. So, nice. We're allowing that. Ele kemin ngai mo ngai a inga foinga because they don't want to hold on to the money itself. Sisi me koe aluai. Yeah, but they're able to deposit it to us if maka holder whanga yo yela ko ngalwenga. So o kuku ngala ye se longa o mga kongi uman ko le ko invoice o po le ko order. Yeah, whakoam whaidonga deliver ko o pesa mo ma makalo pe whapenga le up te whaile finance. Au lai e le service nga le kako Samoa New Zealand Finance. Yep. Whaionga awe lau po te apply lau lo finance. So, la lai mana ia le whangasononga o tātou whatau fo I le al Bluebird. Nice. Yeah. The best thing about it, o le au ngā te leo te tia whamatalanga o mea umai e sau o iso a inga o atu male risi le malama po ai e me sau le risi. Yeah, lai o man whamatala le te tia ia me whao ngā umai le okanga. Ia a whapea fwe vai ato laua sau e mas pusa isa e whapea me le ainga. Sorry ere I o kas pusa isa. E lopo pusa isa ngar ka muka. Sa ole mea, you know, one of the cool things, I le whawhonganga le tātou tunu, le tō whai a tia, ki te ona tia, le head of sales I le TR marketing, luosu 5 tausanga, le experience le tō whai a tia, I mea tau sales, a mese le vale o le ngalwenga I tono le Bluebird hardware I Samoa, o ai la sisi e toi, who else will you call on in a time like this? Fia lava leolo I ele, ngā lue ia le whionga ia Leaupepe ia maise le sunga ia tia ia a wale whawhingo whiina o le whatinoina ma tapina ino tātou ngalwenga I Samoa. Tātou Digicel ia wa lewa mai atu le White Sunday and whainga taulanga season is coming up ia maise ia le
Christmas. Christmas is just around the corner, Leaupepe. O le ase li poti me le tātou Digicel I le nei vai tau le tausanga. Telen tapenanga le tātou te tisao o lo sauni ai. Me se lava I lātou whaunga ia tautua le ClickX e la foi se leni. E amata lo tātou promotion o le Christmas. O le umato sauni e offer ia return tickets e mawhai ona manu malo tangata. Ia, pea whape te tangwa whaunga le ClickX e la foi lo se leni a ngai Samoa. Ia po tonga, po fiti, ia po panuatu. Ya, ala ngata puna. Ya, ala foi le top up. Molo of noi. Ai manu malu. Ya, ole mola return ticket. E te alu ai Samoa, but all will be revealed starting from the first week of November. Nice. Yeah, my lawyer wala e te angava ai. So we know people are sending money. They're sending top up. So this is just an extra. If luck is in your way, yeah, no winga. Yeah, o lewa e ua te o moa so whainga malanga next year. Yeah, te alu e te asiasia I wa o tato promotion le run November ma December. So I think le lopo time of travel, we're looking at around March to August. Wa ke mi whapenga e mwhainga e alu whaungalo ticket. So that in the mfainga o inga foi mako ia mako partners here supporting ia mako promotion, but they're really good offers for Christmas, but more will be announced. Very nice. Maka kako advertisement lisa. Whaftai Leaupepe. Ia, whafonga misa moa leo sa unua Leaupepe. Ia, tu tau mail tātou porkalame. Yeah, ole amatango November. Not far off. We're about a week away. Yeah, ile whailoa. Whailoa le tātou te tisao. Te manumalo. I won't speak on to. We'll wait for it to come. But there also no Leaupepe what you can look forward to. Yeah, au ni atu mo le vaitau le kiri. Yeah, whaingoa le nei vaitau le kiri. E sisi vaenga te fia sau noe Leaupepe I so se au le au nanga ti au marketing te ti sao e mai se le tautua whauanga le Pacific40 e ma le tātou talo for voucher. O iei ni sina request mai I tūlanga voi lele o le pe mawhai ona connect ia le Digicel TV, which is the same as Sky TV. Okay. E mo le pay TV Samoa. Through la Digicel. So em whai ana o tō ainge Samoa apalai le ko TV I ako kama whapi ko satellite po ko internet. But em whai langa kango kakali nge pay yaku. There's a way that you can pay for it. Okay. From New Zealand, yeah, o nge ke mi fi makamaka nga kato Samoa. Yeah, o ka ko pay TV nga Digicel, yeah, em fai fenga mamaka le app I lunga ke phone. Nice. So I guess mi pa me fai ye ale manga fa TV, fai download le TV app at Digicel. Yeah, I love full credit e fa ka wela nga plan em fai nga makamaka ka no nga le ale to Samoa. So there's heaps of ways em fai nga makamaka me fika ko ai nge Samoa ka no nga le ale toa this weekend. But if I so tato offices Samoa, then they will give them options. But le fa ye le wala fa na tongi atu I nei, but pengo fie le wala au mai le tato numero o lo tasi li maono to tolu fa pe asiasi mai fo tato office I mangele mo to Samoa. Ya mo fa le no so sonia tla fionga pesta ya posio nei fo I tangata fatawa ya I au nanga ese o lo matou tautu atu ai ia ai whaftai tele lava sa ia mo le matou avanoa le ne fiafi ia talusia ia le talonga tātou tō Samoa ia manuia le lātou taumwhainga le asa ia whaifole sta tala I leva yasu ia lau tātala no fiafia ia whai ata whai wa le taula o whamu ia tātou fiafia pe langa le ola kalaka makisi mas Malo whawhitai Leaupepe mo le whaavanoina lo teimi. I know you're very busy. Yeah, I fia lava le tātou porkalame e maua le tātou so te inga I vai aso taitasi ia wā le whaalau I loina o le tautua ma le au nanga le tātou Digicel ia o le ti au marketing ia ele ngata this weekend o lo i le tātou tālonga le to Samoa
ia alo iei fo'i le tamilisanga le Okilani Samoa a whapea e le mawhai ona e su atu pe a whio atu i o le tātou malai ia e whelo ai ma Leaupepe with our TR marketing team ma mai e lo vai sasalapa o lo vai tamalingi ma lo vai esi ia e mawhai ona e silsila i lunga le TR marketing Facebook so you can watch the game live on Facebook ia ma lo vai aso fou ia le a tahlia i le tātou promotion muli tātou promotion mole Kirisimasi ia pena tā pena il te tisa mo le temi nei Leaupepe whaftaiti le lava manuia le fiafi mo na lava singa tātou wheloa il vai aso fou pe au lia le ola ma le malosi Whaftai lava, soifua. soifua ia o lua tasi 5 tolu whawha o lua tasi 5 tolu whawha le numero le fioga ia Leaupepe Tala'i Junior Lene ia e te whisota iai for all your Digicel, TR Marketing, Pacific 40 and Talofa voucher needs 021 56 3344